Como akalwatan ha sarant askractan viernes urunwa hikatas karakter yakpanaka hasta kusita pachaw kunata harumanteja samart abjaneu inas yakpanaka sarap harakchin qamartiri untiri yakepa municipios turísticos uthistualja chakanaka Bolivia marcasan titikaka qotati harnakansa pata orakenakansa junto kerwa tokenakansa pasiri semana tukuina sarwait pikaisa koroiko marcar usan hitanwait kun hamasa ka turismo kwa satan karaki ukan pirus hawilta tanaka uthi aksan katok tanyaniu uksatok arus kiptanyataki akahilata Román Pairumani hupaja yatichiri Universidad Católica Boliviana Toquero kamarkiwa kahyatata gastronomía paitanyanakat turismo toquetsa pampirus kiptanyan hilata Román kamisaka askipin hutawait aksa Toquero Kamisaki Hilata William, Waliki Hawiltista ka te Abiayala TV Toquero, Aruski Tañataki, Wali Suma Yuspagar Tata Hilata William, Kumarakiwat Kitinakate aka televisión, Uxatoque Untanipki, Kumanakarose Wali Suma Urukipan Sasinasa Arun Tata Paraktawa. Kamsas más, programa de lenguas originarias ni a Capachao. Haneu kama hotikit Bolivia marcasana kauna iriri programa mistkarak kam stas humahilata ma aymar hamuk sadret waliki uhilata William checas company no naira pacha radio than na radio no ta kene aki phayatan ko televisión uksaha hani pi uthan dek no chaka masane ma ga khanaka perhane suma pensar khatrayata ke wali alwa ki mitsubkhe wali alwa han kuna wali hype kom han istap ku khanaka uinsta parak no ko wali ki kom saranta est hilata William kom saranta yaskakim Aymar Marcas, Aymar Lajrasa, Chanchas Cañacasakis, Wakisiski. Con Haskisa, Hilat Humas Halel, Atarakita, Berhumaka, Uki Marcatatas Hilat. Nayak Kaisa, Sulcatiti, Titiri, Ayutatua, Cueste Catasiwa, Kaisa, municipio Jesús de Machaca, provincia Ingabi, Uxatopen y Catasi. A ver, Hilata, con Hamas Uxan Hakasiwait Humaj, hasta Kaukamarka Moxan Paraguay, Taucatichak, Umahmaya Tichira, docente, Ukama ver acá, Universidad Católica Tojaro Paraguayta. Nayaja kaisa toqenja tunka kimsa qalqon maran kamawa yateqanoita bachiller tukueno tukat hutawaykta ka chukeo marcaro nairaqats cuartel toqerurakiu kaisa Trinidad Benio comarcaro Saratana ukat kot anisasti aka Universidad Mayor uksa toqena carrera de turismo campiwa yateqawayata ukan tukuyasasti yatichirjama kumarakiwa agencias uksa toqenagats irna qawayata kunayman irna qawinagam sarantawayata Hichaste yatichir hama usarantas karakta Universidad Católica Boliviana, Unidad Académica Carmen Pampa, Comaraki Peñas, Ucamarcanacana, Comaraki wa Upea Uxtopensa, posgrado con Besar Jaletas Karaki, Comaraki Vernacataski como consultor en turismo, ¿no? Precisamente, Kunaki teja turismo comunitario, turismo gastronómico, Ukanaka Sarantaeña, Nairar Sarantaeña Taki, Akamarcanakasan, Niao, Saskayata, Hiwas Marcanakasan Hutaske wa Kunaimani. Sarawinaka kumaraki kunaimani hiwa askinaka unyakip tanyataki umunart anyataki sanyani aymar arusana kampisa hanipe uintaqtanti hiwa sama qafqanaki uintaqot yaqipanaga armas haktanpe kotpe chaja wakisiri sarantaeña kunaki teja turismo comunitario no acá marcanaka sanairaru sarantaeña sataki kun haskisa hilata humaj dorawaitao yatqat awinaka hanite a ver kun hams unit askta acá turismo comunitario kun sans moni turismo comunitario haniu turismo tradicional ukapachpaki kiteja niti a ver uksatoqanaira qatqana istañan hilata waliki wa turismo comunitario kaja hanipi acá Bolivia marcan acá kitasino mundo pachanpi sarantayataja pero sin embargo acá Bolivia marcasan sarantayata wa 1990 ukamarata naira qatar no Eucampe Sarantaya Sañan principalmente fundaciones, ¿no? Norte de La Paz, por ejemplo, Ma Wali Untata Emprendimiento de Turismo Comunitario Chalalán, ¿no? Kotjanmi Mapa, Jutjipi Tomarapi, Walja Emprendimiento, ¿no? Uka 2010, Uka Kamaha, Tunga Pescan Emprendimientos Comunitarios, Kotjanja, según Viceministerio de Turismo. Sin embargo, Sañani Ubi, Hayaka Emprendimientos Comunitarios Patakats Hilanwa, Walja emprendimiento, Walja chakanakan utji chakamas utjaskakiwa, sin embargo, hanipe reconocita kita emprendimiento ham, ¿no? Chamaranaka sarjarete askiwa, hicha proyectos sarjare siptua Santiago de Guata, Comaraki Toro Toro, emprendimientos de turismo comunitario, ¿no?
acá emprendimientos de turismo comunitario esas que atauhanipi turismo tradicional ukakikitej. Kunas maija señali, ¿no? La parte administrativa, la parte de gestión, ukapi maija. Turismo tradicional ukanja mainiki pi sarayaj turismo kuna pailawina que sutija upaki pi sapaki pi katoktasej. Turismo comunitario ukstokensti hanipi comunidad taki marca chirinaka ukar sarjarayi. Kuna pailawina que sutija taki nirarakiwa port ellas ma ukitkams port ellas y hangunaja. Por ejemplo, Torotor Marganja, sede social, Lord, se takinak Lord, se escuela guawana karuyan aptap. Hilira uktaikana karuyan aptap mangana campi. Kompi saraya se turismo comunitario, ukapi turismo comunitario. Hanepe hiwasa kolke, sino hiwas pachpa suma hakawiro puriña sataki, no suma irnaqawina kas uthaña pataki sum pach hiwas pa sarjarasiña ta ukata ki turismo comunitario. Administración se está humanity kuna pachateja turismo tradicional kal ma haqiqi ma qamiris pan wala qolqinis ma hotel xlurasi paki qolqachase sabab pasaport aquí qolqi turismo comunitario toqenja comunidad taqini que tienen que tener que ser marcanja para que irna qabje para que ahora aquí acá qolqi man pachajo para que ahora aquí aniti turismo comunitario y ya hilata awis pachaja itakiraktano uthawa igual emprendimientos awaita huma ukampirusa kun hamasa kaja administración ukana coluratas paus pachaja aniki uthawa ikarakit sañan hasta sostenibilidad unitawait na ya pachakanakanja hasta wali pene qalta wayap uthiwa yanap wana kaya anqaha markanaka sa ONGs kunaka yanap tapqiu ukatasta wal kusipje wal sarantapkhana ka yanap taweja saraqawayeje huchajumanak sart khapkham sapanaka mak sart khapkham se taniki sarant khapkhete hasta kamakitu kuwayajarak kamachata aspas kusatquetilata Wal hachakanakan como emprendimientos como nak ukamar puro no haneu sarjarain sapak puro yapkiti ukaha ma wakisiripi ukatakeha hiwas pachpo wakt esinya marca chirinakan sanyani ma aylun sanyani turismo comunitario sarjara yaphaneha hupanaka pi wakt es hapanyapaj no hupanaka no ma qawqani wakt es hapanyapaj sum sarantainyataki ukao anchitaha kunayman marcanakan faltki no kunay man marca na turismo sarjaraña hanipi utkiteja wakt eata no profesionales en turismo sarantaiña pataki walhao kachukia marca na profesional de turismo utko hanipi saraimuna karakite naqir no entonces hiwas pach pa wakt es naja ukapi sum sarantais na turismo sí uka por ejemplo hichaq patanakat chukiaur hachamarca na kar anqa marca na kar ko sarjapje no ko turismo ma alternativa con economía cuando Cuando para pañapataki, anchi torotor marcat para leñanja, ukanha turismo es una área protegida, ¿no? Ukatha wainta ukana ukarape kepar hapej, cuando kepar jupana kape uklakanje apej, ukatpe naira qatar saranda pej. Ya kepcha kanaganja, hanipe ukah utkitej, aukta ikanaka ke kepar hej aylonakan, wainta ukana kahachu ke hachamar kanaka kei, ukathane upanaga wakt esaimon hapoir hapetej, ¿no? Ukar turismo ukaha han nairar sanda impuripkiti. Uka wakt esinya ukat yaka utarakipi kamsanyasa comité de gestión no ma organización ukape sarjaraeña aylunakana ukawakisir ukape sum sarantaener sañan autoridades originarias kunaka irnaqañan autoridades originarias kunaka mamarakipi aylunakan sarnaqayaq mamar tukuyoqot mistoyakot wasitan nairat sarantañarki hanepi utkite comité de gestión ukanakampi sum sarantaña kotja organización ukapi sum wakt esiña ukharjamao turismo comunitario sarjaraisna aylunakasan sum harjam no complex wakt esraxna organización uko terkispa komatak sum naira qatar sarantaisna ka turismo comunitario kun haski sa maisa tuqetja awuspachaja wakisera ki qananchtaña turismo comunitario hani ukatakichaña pa aquí te chaqpacha sarawina casa identidad hani te awuspachaja turistas que tienen que visitar Sarapje anual estas son ya que kispa patrimonios lugares arqueológicos con acaso cascuitaña wa kisira ki hanitilat ukamawa kuna pachate turismo sarjaraitanja ukaha kimsa elementos añane no económico ambiental y social uka kimsa naira qatar sarandaña satawa turismo sostenible turismo comunitario uka kimsa waliwa kiskiriwa han walt awinakas utakira kespawat no económico ambiental social
ukatja kunhams hiwasak sum sarantay akakimsqa ukpi waqt esiñaq sum, ¿no? Por ejemplo, nairaka turismo ukam sarantay inteja wakisiripi nairaka uintaña, ¿no? Kunanakas uthisto hiwanak hiwasanaka kunanakas uñistaisna, ¿no? Ukanakas kunhams sarjaraisna de forma sostenible. Han turismo nakak ñan qachiña pataki, ¿no? Entonces waqt esiña sum waqt esiñani ukatakpi sum sarantayña de turismo comunitario. Kun haskis hilata pachawan ksarawaje ukampirusa aka wakichtawe esta aniu kim satunka katanaka ke hanita nukasti ma ora kama ke haneo kama haneja hawil ma wasita tuka ampacha arus kiptañataki hilata walipino haliltatata o kama ha chamachtatalta o sarantaska ki ma aymar hilat hama aka hasta turismo chamachtaska ki ma hilata Walik hilata William walik hawil ista kom nairar sarantayasqa kim inasia qepa markachirinaka sarharay munapche nas wakisirichispa yanapt araquiña panakaro, ¿no? Yanapt añ wakisispa sum sarharaña patak ya qepa chaja yanapt sarap qepekot castellana rotape yanapt apekot hanes wa markachirinaka suma wajeter, ¿no? Kotukos wakisiririkispa walik kom sarantayasqa hilata William hawil ataraki utaqi interinakaro como esta sipka unchuksinipka kim aymar arus aymar sarawis sarantayasqa kiñan hilata William walik halya markachinaka ukama akalwatan harus kiptawaitan hilata Román Payrumani hupaja yatichiri Universidad Católica Boliviana Toquena turismo toqetsa waliyat khatata consultoría kurak lurkara kipi para apkhasma inas como marcanaka sans akaja marco campach wakist asin munaqchismo kamata ka turismo nairaru sarteña tak kama para apkharakismao ilatanaka pachong sarawai khakara wakista oktut ay kanyar kampirus lunes alawa kut asin kanyar marcanaka san toqta una kapampi saranto ay kanyar halyakipan markachinaka